So for next, it's our 1990 teen adhesive. Dabar pereisiu prie vieno iš mūsų naujausių produkto, tai yra klijai Acryfix 1R9019. This Acryfix, the viscosity is like water. Pagal savo klampumą šitie klijai primena vandenį. And he needs UV light to start the reaction. Tai reakcijai pradėti reikalingas ultravioletinis apšvietimas. We recommend use only for extruded material, not for cast. Ir tai tinka ekstruziniu būdu gautoms medžiagoms, o ne lietoms plokštėms. The curing time you can see if you have sunlight, 10 to 20 minutes, and if you have synthetic light, UV light, like what we have here in front, need this Acryfix 30 minutes for curing. Tai reakcijos laikas skiriasi priklausomai nuo apšvietimo. Jeigu dienos šviesoje, tai nuo 10-20 minučių reikės, o jeigu kambario, dienos apšvietime kambario sąlygomis, tai reikės truputį ilgiau, tai iki 30 minučių. The application for full spring bonding in complicated geometry, like cut a letter with a laser masking, is not necessary anymore. Plexiglass part can be bonded bubble-free without adhesive discharge. Na, šitos klijus galima naudoti, jeigu yra sudėtinga geometrija arba reikia suklijuoti visą paviršių, pavyzdžiui, su lazeriniu pjautuvu išpjauti raidę ir tada nebereikia paviršiaus dengti apsauginę plėvelę. Tada galima suklijuoti paviršius ir nesusidaro burbuliukai. Ir be to nėra klijų pertekliaus. So this is special geometry. We cut it with our laser. Then we take it in an oven and knead it. Takes the stress away. Šita dalis buvo išpjauta lazeriniu pjautuvu, paskui buvo pakaitinta, kad neliktų medžiagoje streso po pjovimo. Then you have to know if you work extruded or if you cut extruded with a laser system. After then you have on the corner like a card. What is card? You have a sharp, not a direct, a sharp edge. You have a what is the English card? Iš tiesų, jeigu yra pagaminamas ekstruzijos būdu ir pjaunama lazeriu, tai gaunasi labai tokie status aštrūs kampai. A small mountain around. So you have to remove this. I call it again a small mountain with a knife or with a metal scraper. Ir mes turime įsitikinti, kad paviršius tikrai yra visiškai lygus, tam tinka ir rieštukas. You need a flat surface. Paviršius turi būti visiškai lygus, kad galėtų gerai klijuotis. Good. Then you take the ionized air to blow the dirt away. Tada aš rekomenduočiau dar su specialia įranga nupūsti nešvarumus. Then you can put the piece together. Tada jau galima klijuoti. Look here. This is like water. Matote, primena vandenį pagal savo klampumą. And start from, I hope, everything. You see you flow around. Ir matote, kaip klijai pasiskirsto gražiai po visų žiedų. And the bubble, it depends on the thickness tolerance. It's very, very nice. Ir priklausomai nuo storio tolerancijos, nuo storio nukrypimų, burbuliukų gali būti labai mažai arba nebūti visai. We have a lot of dirt on the surface. And this is the reason why we do not recommend to use cast because of the thickness tolerances.
it has to fit really perfect, and this you can only achieve with 6 links. Cast would be, because of the thickness tolerances, would be lower, and it has to fit absolutely perfect. Ir kaip tik todėl rekomenduojame naudoti ekstruzijos metodą, nes gaminant liejimo metodu paviršius nebus visiškai lygus ir tuomet bus didesni nukrypimai, didesnė tolerancija. So the next I have some small movies. Before we continue, I would like to show where's Mimaki? Here. I would like to show our movie how to produce this type of material. Area bonding with our Acrofix 350 in combination with 9090. Ir prieš pereidamas toliau, aš norėčiau parodyti jums tokią trumpą vaizdinę medžiagą, kaip pagaminti tokį produktą iš dviejų lakštų, naudojant 350 ir 9019. So this is our lamination system. We have on the top here masking film to protect our rolls. Čia mūsų naudojama laminavimo įranga, kurią padengiame apsauginę plėvelę. We build only a safety chamber for the rubber rolls. Then we take the printed plexiglass on the masking film, and then we go around with the tape and close the edge. Uždedame plokštelį ir tada visus kampus apeiname lipnia juosta. It's only for preparation. Music in the background. It takes time, but three minutes. So now the edges are closed with the tape, and then we need the top sheet. Dabar visi šonai yra pritvirtinti, tada imame viršutinį lakštą. First we take the masking film away. Pirmiausia, nuimame jos plėvelę. And then we put the sheets together. Ir uždedame ją ant viršaus. We have also a brutto size. We need a bigger size for this area bonding. Kaip sakiau, dirbant tokiu metodu reikalinga paimti didesnį lakštą, negu yra nuotrauka arba lapas šiuo atveju. Good. He's a perfect guy, my colleague. Good. Okay, open now. And now that's all for the moment. Now, this is the first step. Čia yra pirmasis žingsnis, tik tai. So, the next is preparation the Acrofix. Dabar parodysiu, kaip ruošiamas klijų mišinys. We have here a scale. This is the 350. We take now 80 gram inside.
Imame produktą 350, paimsime 80 gramų. But this viscosity is too high for such area bonding. That is why we need the 90-90. Bet kadangi klampumas tokiam paviršiui yra per didelis, tai mes naudojame tirpiklį 9019. Now the 90-90, you see it's like water. Matot, labai primena vandenį pagal savo savybės. So now we have to mix it with this stick. Dabar reikia mišinį sumaišyti, amimama mentelė. Good enough. He's a good guy. Okay. Now cover the beaker and now we have to wait. Dabar uždengiamas indas ir reikia truputį palaukti. Good. Okay. So movie number 3. Pereiname prie trečios dalies. Now this is our ionized air gun. We have to clean it. Čia mūsų jau rodytas oro purkštuvas. Here's our Agrifix. Ir tada įmame klijų mišinį. Put it now on the surface. We start from front. Ir toliau įpilame ant paviršiaus. Now we build a small tree. Matot, formuojama toks kaip medelis, galima ir taip pilti klijus. And then we go through the double rows. Ir tada viską padengia, visas eina tarp velnų, suspaudžiama. Now you see the Agrifix is come out. Klijų perteklius pašalinamas. So now it's bond together, bubble free. Ir matot, suklijuota ir be jokių burbuliukų. Take it now under the UV hard station. Here we have our UV lamps. Dabar įjungiame ultravioletinį apšvietimą. That's all. Now we have to wait around about 10 minutes and the queuing is finished. Dabar reikia palaukti dar 10 minučių ir darbas baigtas. Galim paklausti, ar spauda yra tiesiai ant akrilo uždėta, ar kažkas dėl nuotraukų? Is it, would you put there, like, printed something on acryl, or is it something, a picture, or what is it? What? It's printing. Yes. It was made with a Mimaki printed directly on the plexiglass surface. Yeah, it's, Kokia tai spauda? Sorry? Spaudos rūšis kokia ten? UV spauda, šilkografija, is dar. it, We have only experience over this thing from Mimaki. We have such a printer in our department and we use the LH100 UV ink from Mimaki. It works with this ink. It's a hard ink
if you have softening, it never works. This is what we know. Mes naudojame tokį tušą LH100 ir mes savo įmonėje atspausdiname ir mums taip veikia. If you have other inks, then you have to make a test before. Aišku, jeigu turite kitą tušą, tai reikia prieš perėmant prie gamybos išbandyti, ar viskas gerai. So the next movie, the queuing its finish. Einam toliau prie demonstracijos. The bag. Atidarome pakuotę. Here it is spill over. Ir visas klijų perteklius pasišalina gražiai su plėvele. So it's now prepared to cut around. Ir dabar jau bus galima sekantis žingsnis apipjauti norimo dydžio plokštę. So cutting with our saw so this is our big saw. Čia mes naudosime savo pjūklą ir pjausime. You see the green line, it comes from a laser. Kaip dėmesį, žalia spalva matosi dėl naudojimo lazerio. For example, for such a machine, it's a German product. You pay around 40,000. Pavyzdžiui, tokia įranga Vokietijoje kainuotų apie 40 000 eurų. This is a high-speed machine. The RPMs from the tool around about 13,000 RPMs, and the forward speed 1 meter per minute. Mechanizmas dirba maždaug 1 metro per minutę greičiu ir netgi 30 000 apsisukimų per minutę. And the tool, it's a natural diamond tool. Ir čia naudojamas natūralus deimantas. It's also very, very expensive. But you can also, the edge, flame polishing, hand polishing with wax, with buffing wheel, whatever. Aišku, poliruoti galime ir kitais būdais, čia vienas iš jų. And the advantage if you work with such a machine, it's stress-free normally. Šitas būdas geras tuo, kad nėra jokio streso apdirbamai medžiagai. If you work with a flame or with a buffing, you have a higher stress level in the edge. Maybe you become problems with cracks if you have contact with the aggressive medium. So that's all. Now we have to here you see. I don't know. Okay, that's all.